E sale mokete wa Macufe o kgutla ka mora dilemo tse pedi o le ditabeng. Maqwetha a DS Consortium a re lefapha la province la dipapadi, bonono le botjhaba le hlalosa taelo ya lekgotla ka mokgwa o fosahetseng. Lefapha le boletse ha lekgotla le hlalositse hore mokete wa Macufe o ka tswela pele. Le ha ho le jwalo, DS Consortium e re lefapha le lahlehisa setjhaba le hore e tlabe e le tshenyo ya tjhelete ya setjhaba ha o ka tswelwa pele ka tumellano e fumanweng e se molaong. Rena le right rona ya ntadita if ba tswelapele, that's why unlawful, that's contempt of court. Baahi le bona ba ntshitse maikutlo. Unfortunately, re dutse ka mathata ana hona jwale e leng hore jwale se le court e tlameang re jwetse ntho e leng correct ke efeng. Nna ke a rata blind because di province tse ding di atla le batho ba ba binang ba tla mo. C-Squared e re e kentse kopo ya ho ipiletsa kgahlano le taelo ya lekgotla. E tiisitse hore mokete wa Macufe o tswela pele jwalo ka ha o rerilwe. Re na le bo hona bono ka lenane tsamaiso la molao or la makgotla sekelo hore re hlaise maikutlo a rona, re botse dipotso jwalo ka se re a phitse tabena o seng ha ka jeko e bolela hore ga tswela pele ka Macufe. Kahlolo e felletseng e tla phatlalatswa ka Labone. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.